Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Ayan, Pampanga, Pampanga, nakataon po Kasuelo, Keti, Pampanga, lakwas na yung makaniting oras, natin taon pong kwentuhan king amanong si Swan, Maya, paugto, kabalen, may ugto na kayo po, o kasalungsungan nyo pa mong mamangan. Kami po, oy ni nanu pata, makipagkwentuhan kami pa po kabang maugto kayo, o magpainawa, ampo, syempre po, malbeke kami. Nung gawan nyo, mamangan kayo. O na magpainawa na kayo, uling maranong kong mengan. Albe ko pa kay kakatang programa. Balik ni Senator Ni Jingo. Senator. Ay, live tamo po king CLTV 36 channel free to air TV, karang kakatamong cable partners. Maka live tamo naman po king kakatamong official Facebook page, CLTV 36 official, pati king kakatamong YouTube channel, kapareho niya naman po, CLTV 36 official. Ang tabayanan nyo kaya po, na ano pa tayo manong siswanan po yung kulturang Kapampangan, yung kikatamong gambulan, ngini pong kadwang aldo na po ning Oktubre 2023, kabilising panawon Oktubre na pin po. Wapin kabalen, makiabi kayo king kwentuhan magpa-shoutout kayo po kaya kami, mag-comment kayo, i-share you. Paninayin kaya piding kaya katamong suking mapag-share. Ay, mapag-share po nga karelang ulam para nupa na kaming Jody Burr na yung makaniting oras. Makanyan pa man po, Jody Burr, detang kaya tambida. Eko po pamumarinin na komika ka nung mag-send, pa-shoutout, nanuya man yan, birthday, kasal, debut, o wating kayong crush, Buryeng Grit Ken TV, basan tala rin hanggang milabas siya po, yung kikatamong programa po, tambagya. And syempre, ngayon kadwa na pong aldo ng Oktubre, atin tamo pong bidang yan ng aldo, ngay tilawen tala rin kikatamong birthday celebrants. Ayan. Go, go, go. Ore na rin magpapansin. Wow! Kilala mo yan! Sagulina! Bukod ka, filter na yung picture na nini. Kalago na Happy talaga. birthday, Jen. Jenaline Garcia. Sasalikot sa kano, sasalikot siya uling Masigil yung pansit. masingil yung pansit Shanghai, ang po pang panulak. Happy birthday, Jen. Sana masayahin kay kang birthday. And siyempre, dakala blessing sana yung dugpake ka. Ngayon yung aldoning kaya kang kebaytan. O yan! Balo mo yan! Mag-birthday yan naman pala'y Hana girl! Happy birthday! Binigla mo kami. Ali, iyeng may bigla, lahat nyo naman itsura. Huy, birthday ko pala, na siguro. Ana, nung ating sobra king kaya kang papansit, malyari mong padala, Kenny CLTV. Hoy! Buko! Wow! Mag-birthday ngayong October 2, Kilala 2023. At pangalagura, happy birthday, Jennifer Salenga. Alam nyo naman po, aliwala sa Siyempre, Jody Barbalo mo rin talapag-obra keng CLTV. Ala ka nga ugse. Malago kami. Ngan. At nung ating Ben and Ben, ating Jen and Jen. Yes. Jenaline Garcia po, Jennifer Salenga. Bertin Dagene, nanong balak yun. Mister, mapansit yata CLTV 30. Ay, panayan mo yan. Nung yaman ngeni, ang gapang biyernes, Jennifer, panayan ni yung kekanganda. Ay, kasaya ng Mike Milayo. Birthday na! Yan ang masaya. Yan ang masaya. Mike Milayo,
aliwa kang mag-birthday. So, masayayang sana Ay, sure pa lang, ano na, Uwan, ulam na, bawi na yung birthday. bawin halatang masayayang ending birthday na. Ninumari Mike Pilayon, may kakalaguran ka niya, Nika? Rening kaya katamong talapan Mike, ne? Kaburi ko naman kay litrato mo. Ala kang bakas, kalungkutan. Siyempre, birthday na. O yan. Jer, happy birthday! Ini kaya, liwayang pepadala ng letrato ni Margaret. Medyo kaya itanan din na kaya. Halika yan, pa-model yan. Yes. Jericho Pa-folya, Asuncion, pa-folya yan. na binigyan ka tamo kaya Franz Barrera, pa-folya, Jericho Asuncion Basilio. Happy birthday, Keka. What ka rin dapat birthday? Ayan, happy birthday mo naman. Masayaya naman ni Jody Bar. Jeff Lusong. Pati-patin pa kanyan. Karakaldata rin mag-birthday. Balum. Ay, ating pa. Balyaring gritin. Balyaring. Hindi na akong kaluguran na lilitik, mamaltok, happy birthday. Francis, Ian, Kiko, Singyan, happy birthday. Kaya karugot, kaya katot di picture mo. Sabi kaya kapadala kang mas masanting alitrato kasi. Pare, nung maglibre ka Vikings, ne? Ang galing mo na kumbiran, basta papagsharon mo na ako. Ne? What? Idalan mo si LDB, wishing you good health, tsaka dakala blessings. Tokon lang muna yung paman hindi pare. Sabi na ni doktor, itok lang muna ka. Happy birthday! Kiko! Singyan. Yan, karakal da rin kaita mo magpadala pong greetings na kareng kakaluguran da king biyay niya, Jody Bar, minsan lawe ako yung kaya katamong programa maging niya mong Na ano? shout out ang Pero gambong greetings. sana po maging masayang weekend yun eh. Uling Sabado po Domingo, oras pa inawa, dingaliwa, magobrala. Pero Lunes sa naman, sana masanting po yung loob niya ng October. Ampo ning Paromingo. Kaya kayo. At kaya katamo pong question of the week. Na lakwas mamia tula kaya katamong programa uling dakal pong makiagom kaya katamong kwentuhan kapamilya taning pamamakibat kaya kutangay niyo. Bakit bakanta reng bisa muang makibat ka rin kaya katamong talapanalbe? Kaya katamong question of the week. Describe me ing asawa mo, King Kapampangan. In English, describe your wife in the wife or husband. Asban na. Siyempre, Kapampangan, wala akong age. Mo. Husband. Ha? In the Kapampangan language. Ay, Opo, tayo. Describe May Marie. ali. Secret pa. Kailangan Bernis la rin. Bernis lang kaya katamo Siyempre, na. itaulita lang aldo. Ay, oning ating kuwatang execom king Bernis kaya ng Webes ka rin tayo itang kayo. I-reveal, ne? Padalayo Answer po rin reveal. komento yun, kaya katamong question of the week, Eko po marine, basan tala rin. Malaguya, masipag. Talagang atsunangan kaya, nasa yun ang lahat, adapin. Isabihan nyo po rin, i-comment ula kayong kaya katang question of the week na posted po kayong CLTV 36. Ane po? O ini na deng balitang balen, balita keti, Labuad Kapampangan. Masanting nga balita ni Jody Bar ngayon Lunes. Aprobado na ning National Wages and Productivity Commission o NWPC ing 40 pesos adagdag king sweldo dareng talapagobra king Central Luzon kapamilatan ning wage order number RB3-24. Maabot na king 449 to 500 pesos ing bayong minimum wage dareng talapagobra king non-agriculture sector. 422 to 470 pesos naman king agriculture sector kabang 384 to 489 pesos king retail and service establishments. Epektibo yung wage increase kareng probinsyana ning Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Ampong, Zambales, Manibat, King, October 16 Ay, ba na. naman? Pila na, after ilang days na, 2 weeks? Ay, samang King next payroll da ay 16 Ali, siyempre magpalwal lapang kaya kanyan din, nuko. Ding employers tamo, dakal po salamat kaya kayo, kaya pong maranon, apamasko, karen pong talapagobra.
At sana makatukilangan po. Siyempre, kaya ka rin budget dahil ng employer sa ini. Pero maragal pong sahop ka rin kaya kayong pag-obra ini. Uling! Siyempre, masakit po yung bingin ni mga maling panyaluan. Oy, kaya rin na po ni Meto masanting balitang yan. Oy, ni Pane. Buri na po kanong gawing premier water sports destination ng Department of Tourism Region 3 ang Central Luzon. Bukod kasi sa mga nagagandahang dalampasigan at karagatan, mayroon din daw tayong mga man-made facilities na swak para sa iba't ibang sports sa tubig. Magbabalita si JM De Jesus. Kasama sa mga go-to ng mga Pinoy at foreign water sports enthusiast ang mga dagat dito sa Central Luzon. Mapa surfing man o diving, tiyak ma-enjoy yan dito sa ating rehiyon. Ayon kay Director Richard Danos, ang Regional Director ng Department of Tourism Central Luzon, target nilang maipakilala ang Central Luzon bilang isang premier diving destination. Yes, that's why we introduced Travel, Breathe, and Dive, where free diving is one of its typology. So we're very glad that Aurora was able to secure that, how do you call this, the birth of Philippine surfing. And that's another water sport, and we are very proud that it's in Central Luzon. So we're also trying to look at diving, niche diving that is leaning towards historical context. Bukod kasi sa mga dagat, meron din daw mga pasilidad dito sa ating rehiyon na swak para sa diving gaya na lamang ng Aquatic Center sa New Clark City sa Capas, Tarlac. May 10-lane competition pool, 8-lane training pool at diving pool na may maximum depth na 5 meters ang Aquatic Center sa New Clark City, kaya pasok ito sa World Championship standards at specifications. Katunayan, napili itong pagdausan ng first ever International Association for the Development of Apnea o AIDA Philippines National Pool Championships 2023. Kasi in New Clark City, it's a world-class yung facility nila. No? So sobrang ganda. And it follows the world standards. So kaya dito namin ginawa. Kasi hindi pa kami nakakita actually ng ganito kaganda na lugar, ganito ka-advise. We wanted to host the World Pool Championship. So ganito yung mga requirement for freediving World Pool Championships. Aabot sa mahigit 30 atleta mula sa loob at labas ng bansa ang lalahok sa kompetisyon simula ngayong araw, September 29 hanggang October 1. Isa na rito si Bel Brillantes na todo raw ang ginawang pag-iensayo. Actually, January pa lang pinaghahandaan ko na to. Kasi nga, nauna yun sa World Championship. So, after ng World Championship, nagtuloy-tuloy lang ako ng training. Hindi na ako nag-stop. So, from June to September. Kanina. Ayon kay Director Dinos, makakatulong ang mga aktibidad gaya ng First AIDA National Pool Championships sa muling pagpapasigla ng turismo sa rehiyon na inaasahang maghahatid pa ng mas maraming oportunidad at trabaho. I think so, no? And we really have to start somewhere else. It may not be that big, but I think there is a big prospect. There's a big, possibility, no? So we're very positive about it. In fact, we just had this as a collab work during the summer, and now we are introducing a competition. So somewhere in the future, maybe in few months' time, that there will be more and more developments that will have to take place that will bolster tourism activity. No? JM De Jesus, CLTV 36 News. Kasanding dandaramdaman dyan, balo man yung ng panahon, isang sinabi ng tourism niya mo. Pero ngayon, miyayaliwan no rin o-offer ng aspeto ng tourism, ating food tourism, ating sports tourism, ating agriculture tourism, miyayaliwan no talagang o-offer da rin miyayaliwan lugar kaya Central Luzon. Yes, kasi aliwa mo naman retang tourist spots nga Wow. na dapat tamong puntalan o paniglon king netong alugali nga balota naman dakal tamo pag maragul itamo po kay nga Central Luzon.
O ini po ne, sabi may alita mo tourist destination, o inyo, pakatindahil la po ngayon ring miyaliwang imalan, nagawa da ring Fernandino Designers and Fashion Icons. Ini po ne, itang obra at disenyo, fashion exhibit, makabuklat po king SM City Pampanga. Sili Pantaya, king report ay ini. Metong ka ring karakter na rin Kapampangan ring maporma at masanting kagayak. Kaya naman kay baluhan na rin kaya katamong kabalen, fashion icons and designers alimu keti Pampanga, nuneki mabilog a Pilipinas at maskiking aliwang bansa. Kaya ba nakareni di former Project Runway Philippines contestant at fashion designer ay Richie Bondok, ang poing fashion stylist ay Joby Henson. Kaya naman kasabening pa magbasusi ng City Tourism Week na ng San Fernando, pakatindayag na ring obra da Bondok ang pong Henson king meto exhibit king SM City Pampanga. Mayakit king obra at disenyo a fashion exhibit, ding mayayaliwang imala ng timong gowns ng pong barong ay inspired by our very own traditions, arts and culture. So I'm in love with our culture, traditions, and of course that ang Philippine folk dances. I think that started me liking datang traditional attires. Pero with a twist ngayon, we can modernize tala and modify. Pero siguro it runs in the blood kasi mama ko mananahiya kay Old Public Market king City of San Fernando. Niyang mabiyaya pa. So makanteng-teng biyayan mi. Malibat dalagaya pa yung mga ko hanggang tinuana kami hanggang meteya, mananahiya king Kilupalengke. Kaya ako, ali ko mukabod mag-sketch, ali ko mukabod mag-design, I can cut and I can sew. Pasalamat naman din adwang Kapampangan fashion icons huling minidinan lang kanong oportunidad bang ipakiting karailang talento at galingan. Taga ng enoman kanong malakwan king pisabyang fashion at style din Kapampangan. And this is one great opportunity lalo na kaya kaming designers na yung City of San Fernando gagawa yung effort para showcase na la rin kayang talents. Grateful ko, masaya ko na magpasalamat uling dininanda kaming platform para ipakit yung kaya kaming talent. Alang imposible. We can be at par with whoever we want to be. Ang buritamong national, ang buritamong international, we can do that as long na itang katamong dynamics, at the same time itang katamong seriousness, itang katamong liba na karera at suya. Itang passion. Para karaing bisang akit personaling obra dari Bondok at Henson, malyari kayong tumagon king obra at disenyo a fashion exhibit king SM Pampanga Global Fashion Wing hanggang king October 6. Yako po yung kaya kayong talasuyoy, JM De Jesus, ating pusong makabalen. And speaking of City of San Fernando, Mo rin kislap-kislap ka rin imana na kami yata yan. Miigit ko rin mga santing nga imaran nagawa da rin kaya katamong local designers talagang kikintab, kikinang, kurap-kurap la. Anya pong last Friday, Misenjano po rin pong miyayaliwang Christmas decorations Keti Mabilog City of San Fernando. Siyempre, pamanimuna na pong Mayor Vilma Balya Kaluwag, And asno kasanting detang Christmas decorations king Heroes Hall. Makasindi niya naman itang maragul, parol king harap na ng Heroes Hall na talagang deng tao tutok ng lakarin magpa-picture. Makanya na mo naman ditang king jahasan Yan. Itang talaga namang mga santing lareng parolketi. Ay, itapang king dani na ning telabastagan itang MacArthur Highway karon detang akasya. Wala mo Christmas tree la, atin lang tala, atin lang mabilog pakasinding talagang aliwaking Christmas capital of the Philippine City of San Fernando. Kaya po karing kaya katamo mi malen. Puntalan nyo po reti, akit sula, talagang makaskwelo kayo. Panandaman yung Pasko na, nanuko pa. Yeah. At bang ali kayo po malungkot o marilya, nung kayo taga Ciudad San Fernando, sali kayo pong parol. Kaya ni kayong Ciudad San Fernando, isabi yung ketang baleyo, bakang taaga na kayo na atin kayo namang masanting parol kem baleyo. Ingaos kareta at sing malago, conversation piece. Uy, alam mo yung mga parol na yan.
Binili ko pa yan sa Christmas capital of the Philippine city of San Fernando, Yeah. Pampanga. Gawa ng mga lantern makers doon. Correct. Maka-proud naman pag makantang balami akasali. O hindi na bahay tamo mag-kaipon bahay tamo mag commercial break. O ining kakatampanin na shout out. Iba't po kang Miss Adeline Grace Simbulanemi, Maya Paugtoching Malago, at Koya kong Masanting Jody Mangantana, Pinakbit ating gata. Pinakbit ating gata, kaya tabalo bagok. Ampong apritadang manok ating laman lube. Shout out po kang Darang Aurora Ramos, ampo kang Aching Irene Miranda Ramos, at Shal Archie Dizon Ramos. Gini kay padim ng pinakbit ating gata. You're missing one half of your life. At sing Malago, kanya man na kayang pinakbit ang mikigata. Sana po tanga pera landa ka. Minsan ating Balo mo, opisina. sana itong sasabi ko makain ulam-ulam. Para live kayo ni bata Wa ba nga tatakman mi? Wa tsaka rin kahit tamo kayo ng establishments tamo nga. Dahil mga restaurant pamangan. San Fernando, malyari kayo ng padala kayo ni takman tamo ba ang restaurant pag maragul tayo. O yan, lalo ya pong Melagoy, Miss Jenna ng Mike Villanueva. Ikay palampasan ni. Diyos ko, kalagang tamo mapupuri. Kailangan sabihan tayo on air. Thank you so much po. Kayo po mama ko, king kaya katamong pa magbalik. As ne pong kasantingin kaya katamong pisabihan, balo yung pwede tamong gawang dukit. Out of clay. Makanya Yes. mo naman, pwede tamong gawang mga santing, obrang dukit. Ay, ano, pasong, Miki Dukit. Collab. Sayang pa. Collab, Dukit and Paso, collab. Collab na po ning Santo Tomas, ang pambala ning Guagua. Yan po yung kaya katampi sabyan. King pa magbalik na ning Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga! Ana pong kanyaman talaga keti kay nga Pampanga. Lakwas na po ni anang karakal kay Malbe kaya katamo ulimag kaswelo laking kaya katampamik talamitam king amanong si Swan. O ini po meki ba iya po Miss Adeline Grace Simbulan Nemi. Eko po migaga na ka, paralanda kayo po. Di ba ditas di sona na Simbulan ha? Babala mo. Hanggang misan mo kayang paruminggo. Wow. Eh, siyempre, nung adoldo da katang parang, hindi ka naman dyan, pota. Kamal pa mong panyaluan ngayon ni Ketiking Pilipinas. O yan. Kailangan po na. Singilan da kayo po, Aching Adeline. Kaya kayo nga, komento ngayon. Hi po, pabati po, Nelson Dizon Maligaya. At saka po si June Reyes. Greetings po from Matt Reyes. Salamat po kaya kayong pamanalbe. Jody! King pamakatagon tamong ngayon kabalayan mong tata naman po king kaya katamong pamitalamitam ka rin kaya katamong bisita ngayon aldo na po ning Lunes tunay pong makapaniglon potang daramdaman tamo nung makanano dala pagbiliban ding produktong gawang Kapampangan. Adi mo ding dinukit ang mebli sa taliwa pang kasangkapan ng poding niyaliwang disenyo dareng paso. Inya asa kasanding nga balita ng ining daratang kapag masusana po ng Sinocon Festival, metong po karang aktibidad ing workshop dikil king pamandukit ampong pamagpasu inaos dang kilyot. Kulyot. Ninuing ing writer kaya ni producer kaya ni mali-mali Kulyot. ampo pang at dukit Kulyot bang at pisabyan iti kaya betalaking kikatang programa ding taong tunay mamayag pag kimpong ligyo na po ni Miyaya lawang industriya iti mumuna po pakilala kaya po'y Ma'am Precious Kiambao Garcia ami kibandiking Pampanga Pottery at talaga po tunay talang tatangalan king larangan na po ning pamagpasumaya payaldo po kaya kayo Ma'am Precious. Maya payaldo rin po kaya kayo. Okay, Ma'am Precious, dinanda kang oras ngayon pami katagon. Bantang i-shout out, i-greet, deng ega na ganang buri mong i-greet, malagad kang matibi. Sa banda ka yan, Hoy! Albenda ka, Ma'am Precious, otro guwe mo kuman mo sinout out. Sana malahang nga kalingwan, pero mo pa kakalpotang galang mayari programa tam. Go ahead, Ma'am Precious. Shout out po kareng of course kareng pamilya ko, kareng abi akong magobra kay Pampanga Pottery. At kareng mabilog taga Santo Tomas, lalo na po kareng at syuking industriya na ning pamagpaso. O ito, talagang matipid jay kay Ma'am Precious. At ang importante alayang sinabing lakyu, bakantang alang tumabog kaya. Pero ngayon metong niya po kareng world class. Sabi kong world class kasi balo yun po, makatapilan niya pong payhouse day ni. Darem pong karem pong miyayaliwang bangsa. Bakit ang makapag-exhibit, bakit ang present no po ning gawa na impong kikatamo pong pagmaragol, a master sculptor. Manibatan po king bala na po ning guwagwa. Pwede kayang usang king maestro, Willie Layog. Maya Payaldo po, Sir Willie. Maya Payaldo, at salamat po kayong invitasyon nyo. At ngayon, tika ngayon, bantang sabihan itang proyekto mi na mabang makinabang daring kabalintama. Maswelo kayo po ngayon actually it's our pleasure po na kayabe na kayo. Pero Sir Willie, kaluban na po Ma'am Precious. Pota ating maninaya. Pota ating maninaya. Idadi matsuya king kaya nakataman mo ginrit. Sir Willie, ganang buri mong i-greet. Now is your time. Go ahead po, Sir Willie. Yapin, kabas sabihan mo yun, kukurugin cellphone ko. Pota ting mag-text. Pota, oy, amok kakalingwan. Shout out na ang great ko lareng family ko. And of course,
gumagobrana ng Betis Galleria, papaitang sister company, may itang Arte Sacra de Betica, this company na rin anak. Of course, restang rin abeta mo, namani muna kaya sinukuan, na I'm sure, monitor training development na ning kaya ngayon, yung proyekto at yung interview ngayon. At dakal salamat kaya ngayon. Okay. Kasi hinan din na Jody Berne, baying kaya katawang programa, ikit kayo ng title na Gulyot at Dukit. Ngayon, pisabyan tamo ng dinewari. Ini pala, simple mong workshop, naturo yung pottery, ma'am, techniques in pottery. Isa rin kayong techniques kay nga pamandukit niya. Ating niya pala nga masanting aparasan. Metong yung collaboration. Please tell us something about this. Makanano yung may gumpisa? Makananong may Malwatso niya collaboration. bang pisabyan niya, Sir Willie? Actually, may sign in, invite da ako rin kaliguran tam kay sinukuan. Sumawap ka retang contest. Retang pa-contest da during sinukuan pin. Itang last year yata, kuwain na rin dinukit da. So, the back of my mind, ating kung sariling kaya, ating sariling agenda, naman not necessarily agenda, at sa balamot ang suggestion na itang gagamitan itang milabas mag-evolve at mas maragulya. I-involve dala ring balen na ning mabilugwagwa. Sabi niya kay board meeting, which is sabi ko, ba't tamo magkaib, dagul tayo itang perspektibo tamo, tamo metong subject, halimbawa itang dukit kayong kwayan, malati, whether we like it or not, kwayan niya itang. So sabi ko, why not involve the ring mabilog balen, halimbawa, inipin, karang sinabi ko nga pasuda ring Santo Tomas, dukit da ring taga Betis, at then pukpuk daking apalit. Piyababayin mo rin, and then we come up with anjang i-collage mo la reta, Jody, anjang retang collage mo la i-frame mo la mo. Meto nga paso, meto nga dukit, meto nga pukpuk, tsaka mo i-frame artwork na. Actually, isipan ko nga banggit ng Sir Willie. Kaya Florida, di ba? Atin lang aluminum mo rin. Wow. Makanita lang, so, pwede lang. So, apat na lakanta. Pwede lang. Sakto yung collage, apat ng cornering itang karya lang kaya. I-frame mo la reta, artwork na Ika nang bala magkwentong na itang makakakit mo rin. Conversation piece naman, Jenna. Mapota sa ilim mula na. Kung malakwas na nung may nibat kay ngaliwang bale, manibat kay ngaliwang bale, nagpupunta kay Pampanga. Isipan mo, may itong one piece, four kay industries in one piece. Tsaka ila pa mo napon lintorin. At ilang story din, kanyang tradisyon. Na itapin din, i-preserve tamo, at the same time yan evolve tayo. Makanano kayo pong linob na yung pottery, yung niyabek, yung maging kakolab kayo ng masanting proyekto ngayon. Actually po, kay in-invite na kami rin. Kumbaga, bala mo, may sabi-sabi na lang pa inform na ako na nung interested kami pin po na makiyabe kayong kitang collaboration. And syempre, dahil open na rin man po kitang makanya na project, mag-open ke po kitang makanita. Kasi before, in pottery po, kasi bala mo mawawala na itang art form na. Okay. So, more on, mag-focus ke po king production, daretang nung nanong masali. Yes. Okay. Correct. So, anyang sabihan tayo po ka na ako tungkol po kitang project na magkaroon yung identity ing paso. May ka-interest ko po. So, makanyan na may buklat siyang kaisipan ko na makipag joint project pin, makikay karela, makipag-cooperate na ing pasumi, ing Pampanga Pottery po, bubuklat miyo, ketang makanining klaseng collaboration kareng aliwang balen. Lalo na syempre Sir Willie yang kasabi mi. So sigurado maragulya pong sahop itang talent na ning Betis para kay improvement na po ning paso at syempre ing skills na naman po ring magpapaso makapag-contribute na kay man po ketang art na naman ning Betis. Medyo nga banggit ng Ma'am Precious. May kalabit sa yung kagiwan ko, kaisipan ko. Anyang sabi ng mamamate, yung pamagpaso, o tabanggit siya pong makanta, Ma'am Precious.
Kasi po actually halos naman struggle ya talaga when it comes to itang negosyo ya, tapos ayabe yung kultura, kayabe okay. yung history na. Kasi generational ya eh. Once na in generation na hindi ala na yung interest ketang okay. art, ketang pamaggawa na ning meto nga produkto, matda. Naman matdang todo kasi syempre Ate kita pamuring need. kita pang Bible kaya tintanang magpapaso, di ba? Up until now, tintamong pa rin magpapaso. So, naman talaga mate. Kumbaga, natangitang panahon na nung mura yung paso, datang time na dahil ditak na laring gagawa, may kakamal ya. Maging rare ya, kumbaga. Yes. So, sana, ma-provoke ang interest na rin ang susunod na generation nung sakali mamidinan niyang artistic side in kaya kaming industriya kasi mo retang kay obra eh. Yes, okay. Patitang passion, patitang Correct. kahit dareng anak na bisala maging artist, encourage mila kay makanta. Burikin ko sa tanga ni Sir Willie. Makanano ya po ka posible itang rening adwang produkto nga reni pisan meto nga nila makanano yung paman makanano ya pong giras ken pottery yung pamandukit makanano ya neman pong impottery miras siya ken pamandukit. Actually, atin po talagang kaya potential ini. Inka na ako po makaya, malawak ang imagination ko. Gagawa na kaya po kasing clay. This is Okay. terracotta na po ini. Terracotta na ini. This is ini high-end na ini. Yung resulta na nini, ceramic na. So, makanila po rin possibility from clay to ceramic. And then artwork yan. So yung gawa po kanyang ken clay yung taga Santo Tomas. Ani naman iniapin din ng obra ko rin, ding skulptura ko. Yung process na niyan apin din rening possibility la rin. Gawa na yung taga Santo Tomas gawa na yung pottery at tina na yung skulptura ng taga Betis ng Santa Ursula. Actually, Repal, by the way, din palang kay actually ko pingginrit po. Double ko na yan eh. Rengabe ko rin ding maso. Mandukit Anluwagi Santa Ursula. Acronym niya po ita. Ila ding ring artist na ning iabemi keng Friday. Maso MASU. Mandukit Anluwagi Santa Ursula. Binilda ako mikay migbuo ang gildeta. Puro lang artist. Ito ang importante kaya pinaka-importante talaga itang passion at dedikasyon. Kasi usually kasi po albati kang bayong bibili natin titangkutan mo Ma'am Jenna, baka na yung posible. Istungin nyo pero may kareng artist, kareng tao, ini kareng stakeholders, sasabihan na rin sigurado. Baka na ako manakitan ken. Good question. Wow. Makanano kung manakitan kasi londe pa mo kanya ni tangkay, makanano kung mga biyayan ken. Kung mga biyayan ken workshop ini. So, lawen tayo kanyan, tampe ka malawak ng perspektibo nung makanani tangkay, itang end result na. Okay. Ma'am Precious, ikitala ken television nandin. Medyo makabilib. Unprecedented na usually kasi Sir Willie, the sculpture, ken dutong. And then, milipat la. Miyalis la retang gelingan da rin kaya tamang mandukit. Miras la ketang pamagpaso. These are the innovations na may buklat po kaya kayo. And naano itang ahakit yung possibilities baka datanging Aldoba magtinda na kayo ring sculptures. Sculptures na. Ayemo kabud paso. And pati paso siguro, miyayaliwang produktong gawang paso natin dukit, ating estilo na, ating disenyo na. Kay bali maragulya pong effect, maragulya talaga saup ing maging workshop na daratang. Ali mo temporary. Kasi bala mo itang mumunang step ta mo is mag-initialize ta pa tapabalo na nung malyari Pero nung magka-resulta napin at akakit da rin kabalen mi ring aliwang pati ring estudyante, pati ring interesadong artist kumbaga na pwede ya pala in clay na maging medium. Na, di ba, tabala mo medium ya para ipaluwal me in kaya kang artistic side.
na ali ka gumasos maragol. At ali, kumbaga, in clay kasi, akakitaya, kumbaga, burak ya mo, makanyan. Pero magkaroon yan, timo yan, try estudyante la rin gagawa, makanyan. Makanyan kami rin mag-encourage na pauli na ning workshop ay ni, may buklat sitang kaisipan tamo na, ing paso pala, pwede yung gawang high-end or pwede yung ibenta as artwork ya talaga. Oo. Itang appreciation kitang industry, mas matas. At syempre, ing credit na nita, bilang Kapampangan, maging proud tamo. At katalan miya ing lagyo na ning Pampanga, kumbaga. At syuta mo kay metong lalawigan. Kumbaga, pride tayo ni, na dapat pag maragul tayo talaga, nakapampangan tamo. Oo. Siguro kin pa magbalik tamo, sir. Baka ta medyo maging atin tamo visualize tayo. Please tell us ketang maging proseso nung makanano itang proseso from PATS to Dukit, makanano tayo agawa, makanano tayo gawang posible. Ita po yung pupaboren na EU abalo, inya naman ako pumaglip at magbalik ya ing nano pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbaliking nanu pa ta, o reni po mabilisan ka rin kaya katamong pa-shoutout amanin na yan din pa. Nga na pong Aurora Ramos, kanyaman nyo, kanyaman ng ulam nyo. Adeline Grace yung bulan. Tuloy mo yung sasabihan mo. Diretso! Kanyaman ng ulam. May pa kay Ligero. Kanyaman ng ulam yo. Hana, Jenna, alata ka maranop na. O yan, JP Galang, hello po. Hello kano, Jody Poging, Jody BJ Mercado. Kalagunan nga Chico, nga na naman pong Rose Ann Kiambao. Dakala salamat po kaya kayong pamanalbe. Richard Pableo Bolar, pabati po kang Pagig. At kang Sherwin Garcia, Maya Paldo, pabati po kari Seven and Sean. Esben at Sean Garcia. Kay kang mamya pala ini. Isben. Wow. Ayan. Idoni Limin, Maya Paoras, kaya kakapatan, nalaganas Manalbe, kaya katam. Ishal Archie Dizon Ramos, actually pinakbit with Bicol Express niya man. Ano po rin pa mga ning sabihin na rin. O sige na po, bayutan para pa. Jody, please, take it away. Nandun atin yung aking questioning kaya katamong kayabe, Jenna Lu. Nung makananuda mo, syempre, may paisip kayo. Dukit la rin, dutong la rin. Deng magpapaso, burak yan. Umuldido rin. Nano po, ingke katamang gawin, makanano po yung target. So, syempre, mumuna ating commercial aspect and aesthetic aspect yan. And ngayon kasi, nakabot commercial. Kasi, yung disenyo ngayon gawan niya, mahagawa kang 1,000. Pero, ating niyang artisan side ni artistic side. So, aliwanag nga skip po ito, Sir Willie. Yan, paliwanag na Itapin sinabi ko nandin kay ring itong binyeme karetang ring artist o artisan, makana ko manakitan ken. Yes. At makanano ko naman sumikat. So, i-offer tan la rin nga doon rin Yung proseso makaniniya, gawa na yung pottery sa Totomas, na yung metong, pasuya, di na yung skulptura ng taga-Betis, ng sculptor, ng artist, if ever na maabriyan na itang outcome na nita, nung grid lang i-manufacture
Moldi de kanyan. Okay. Gawa Moldi de ng- gawa ng multiple copies. Multiple copies ne. Pero dapat mayayari ka rin. Dapat mag-satisfy ka rin. Magkaya ka, mag-reach kang mas mata sa art form. Halimbawa naman, istong may something ya, peka gambul me, peka pag-aralan me, at ang outcome is talagang basta yung artwork, di naning ceramic in finish na. So ceramic artwork yan pwede lang world class data. Itang pepakitanan din. Itang base camp finishing. Opo. Sir Willie, bala mo anak akong malati kanining curious kay nga kayo. ne? For example, bingyene po kaya kayo yung pat. O ay ne, di na yan. Makanan po dukitan niyang makanyan kitang or ating kayo nga separate clay na gagamitan dukitan niya patay peka yang Apin po ita. Alam masakit, mas masakit pa yung mga dukit kendutong. Kasi yung clay bala mo eleksyon. Bakit na mo? Dagdag bawas. Uy! Ating nga mo. Oy! Ating nga mo. Ating Kaya kata. ako kanta, biro mo. Anyway, di nan men kay ditang dagdag ako, dagdag Wow. additional and subtraction. Idagdag mo yung clay mo at saka Mamawas na ka mo. Wow. Depende can design. Depende can design. Kasi kan dutong may kamali kay me. Wow, manalili ka ne. Kaya kasi bas once na ikay ka mo magdagdag kay istong kaurtyan me bawasan me. Bawasan me makanyan. So ilang adwa may ka-collaborate lang. In naman naning ganansya ng Betis, naning ganansya Okay. sa Tomas. May ganansya na ni kuanin taga Betis ng artist ng taga Betis, mabiyasa yang magawang prototypes keng clay. Kami kasi kay ako po pa itang bunso ko, Joseph. Train kami Europe, gagawan mi ita. Gagamit Okay. ilang prototypes mi reta, bang anita, ating kami 3D, boceto, we called it boceto. Ating nakin 3-dimensional reference. May nasa, i-offer mi kareng BMI kareng guild, o nga lalang kaya, experience, sabihin, maling clay o na, no? Okay. So ngayon naman, at least ngayon experience din na kanya, na makanini pala, so pwede rin ang gawin ito. Yung gana siya na naman ng Santo Tomas, itang bayong disenyo at correct. mag-evolve yan. Mag-evolve yan kaya, may ka-add-on. Actually, ito yung tutukoy ko sanang kutang din kang Ma'am Precious. Kereta mo yung aliwang papalto tamo keng television. Pasu. Usually, pasula design din. Pidu ka na mo sampaga, tanaman. Pero, malyari kang mialiwa pang produktong gawa keng pasu like detang mag. Halimbawa, malikot ka isipan, malyari kang mag-incorporate disenyo ka rin. Aliya malilimit mo king pasu detang product sa malyari ang gawa. At ating kayo nga kakit maragula market ka rin. Actually, malawak yaing paso. Actually, pwede tamong gawang insulation keng paso. Okay. Pwede tamong gawang water filtration keng paso. Pwede yang maging roofing. Kumbaga, dakalya pwedeng produkto ing paso. Ing agkatan mi talaga, itang matrigger itang interest darang aliwang artist na pwede yang gamitan ining clay. Ing clay tamo na local clay. Ali tamo gagamit ang imported clay kasi ali yang maging sustainable ang kaya katamong project ng mga nita. Baga bala mo i-provide tayo itang material tapos gawa nining artist. Tapos iluto miya, kumbaga kami mag-guide kami nung makanano ding agamit kitang clay. Apin kasing expertise mita. Itang makanano ding kapilan niya maglage, kapilan niya maglako. Itang addition, subtraction, amanwa ng Sir Willie. Atin niya pong kaita, bala mo, moment. Kapilan may lako, kapilan may, pwede na ka bang maglako, pwede na ka bang... Oo. Apin ing asaw miketang pamaggawa na nitang work na nitang artist, makanyan. At dakal, kasi pwede yaring tangamanuan niyo po, pwede gawang plato, pwede yes, gawang pinggan. mug, pwede ya po, kasi kanita nga, wari, lata namang aluminum, lata mong metal pan, palayok ya mo yung gagamitan tamo kanita, wala nga. Ring baso tamo, gawala naman keng clay. Kumbaga, at tin possibility, maragula possibility, may balik tamo mo. Kitang dati. Santing pala yun. Pero ma'am, ati kayo makakita potential market for Maragulya this. po. Masanting keng generation tamong yun Ring anak, burida na yatang baluda na ila may exploit ding magobra. Itang I appreciate day itang
pipagalan daretang magobra. Anya makanya na binuklat mi yung Pampanga Patrick and Public para I appreciate dareng bisita nung makanano ya bagagawa ning paso. Okay, sige. Wow. Kenny tanan dake naning workshop, Sir Willie. Kapilan niya po yung workshop. Nino po ring malyaring makiyagom kayo. Tsaka, libre yan Sir Willie po. To, tsang, tinyang bayad din kayo yung ngayon. Makanano ya, Sir Willie, yung workshop tamo? Actually po ini, yung pong schedule na Friday and Saturday, 6 and 7. Okay. Kaya po parami ko ini. Huling in-schedule min masyado na kayong busy precious kaya tanya ibinyata kaya pong talagang kagad-agad na schedule. Mag-upsaya po ini kaya nga talk na nitang metong ming invited artist si Yana Hinganya, itang Hinganyo, yung talagang ceramic artist siya po ita. Mag-talk ya kay bata, mag-talk ko naman and part na rin taga Betis. At kay bat na po nita, kay bat na ning lunch, mag-umpisa na rin interaction da. It's collab na lang. Free ko, libre kayo po. Libre kayo po. Libre po mag-observe. Iren naman po nga Bemi, ring participants, manat kaya po sa talaga pasalamat kami kareng LGU na sinuportan da kami. Ring both Santo Tomas and Guaguang. Ila pong mamiyay karetang stipend da ring artist. Of course, natin pong gas ng lunch o na ano na kasi po, po, samantala ko niya namin yung pagkakataon, po maging matagong penny nung ala pong government official support. Yes, Po rin agencies, ng DOST, DTI, po rin LGU. So, of course, kasi po ini, kaba po mibabayit sa sana, so panyo kayang supportan nyo kami. Yes. Nung po mga misakab kami, talakad nyo kami. Makanit tayo po sana itang ing buriming balo. Kasi ini po, naman po para kay kami ni. Para kanyang balenta mo, kaya nga nakan. Opo. Actually, at Malbe po kaya katamo itatang for kailaw, kaya beye naman po kay nga Sinukwan Festival 2023 Committee. Ano po, ayan. Sana po ma-involve la rin government agencies like LGUs, DTI, DOST, etc. Ayan, nabanggit yepin po, uling Talagang metong lakay-sipan. Metong lakay-sipan talaga. Pero ano yung, budik sabihin, ala naman pong proyektong pong collab na masakit po po tang babait tayo. Pero nung akakit yun naman talaga na atin yung para sa nini. Sir, atin na kayo rin po naman ikit na other areas or other countries na meging matagumpaing makanining fusion na ning pottery and pamandukit. Dakal po actually, niya pong year, late, January, minta na kaya po kani ate ko kayong masok ko dahil ako nalaki ang gono. Recorded cultural visit. Okay. Baka ta mimulat siya nga reng artist ko, mimulat siya naning trend ka rin. Naning artida ka rin. Balita naman din ang gono, dakala artist ka, painters. So pagkakayari, at Nemi Miranda, yung host mi, dinurot na kami. At yung kanyang kawulimi, aparang galleries, yung kawulimi, I apply data ng ikit da, ring artist. Balak dapin magmumutabit so nang mag-schedule na pa. Yapin ita itang magla mo magkay maging buntok yung kay mo itang ibuklat siya yung possibility. Itang dating makasara, itang dating yung makakit, wala mo dating imposible, maging posible. Kasi itang wala mo itang akasanayan. Ne mga prespot sanay ka kanini pero kareng aliwang lugar, aliwang bansa, malyari ini. Ma'am Precious, no ka rin niyo po gawan ining workshop. Opo, invite yun na. Limitado na rin po ta. Datang na 1,000. Makanano po. Baliing workshop po malyari king October 5 to 6, Friday and Saturday. 6 and 7. Gawan niya po king mismong factory mi king Pampanga Patrick king Santo Tomas. Bali magkaroon tamo pong 20 participants initial. Okay. Initial. Apollo po manibatan king Guagua, Apollo po manibatan king Santo Tomas. Lahat gana pong as much as possible, burimi po volunteers na itangatin lang interest, bisang mag-upgrade, bisang mabiyasa para nung sakali man alang mga pilitan ating magka-resulta. Kasi alin naman po buring sabihan mo naman datang 20 mayari mayari yung mga yan. So, mas maragul yung successful rate nung sakaling natang interesado talaga. Pero ito pong amanwa naping Sir Willie, nanong para kaya kami, anong mga yan, itang karing magobra, hindi na lang opportunity pang mas, nung Kenny lang comfort zone da,
Lumuwala pa. Lumuwala pa mo. Panandalian mo naman itang kasakitan. Kumbaga, kaya mo muna talaga ala namang santambing magaling. Pero, natanging panahon na tuloy-tuloy ya po ining proyekto, emiya po akakit one time mo rin. Yung kaya katamong workshop. Tuloy-tuloy ya po sana king pauli da rin suportada rin kaya katamong LGU ang po rin kaya katamong government agencies. Kasi di nga liwa ka sa isipan da kagad, kailangan magaling ko agad. Ali, ang gana naman ni Sir Willie, maging estudyante ya pa naman yan. Yayaliwang training, seminar, makimupuntaya liwang bansa, bakit ang bidagdagan niya, wala makanyan mo naman yung workshop pa yun. So pasibay po, agkatanda kayo, October 6 and 7, Kempong Pampanga Pottery. Kaya pong interesado, kaya pong innovative collaboration between Dukit and King Pottery, naning. yan, sige. Malening. Kasi ating kung nga basa kay ning kapatid tamin Donnie Lim, manakit kay po sanang lalangyukan yan, King Sinukwan Festival, adukit ng aring Sinukwan, agawaking dutong, burak at pukpuk, aliwa mo yung lalang o gawaking balas, menibatan, King Pinatulan. Apin po ito. Ang ikay kaya, dagdag kaya mo. Deng hanggang mayari kitang workshop, i-exhibit mo laking sinukuan. Ito po. Kasanting na po. O, ita kapatada Donnie, dimdamo, na matilang makasadyang makanitang kapamalakan, din kaya katamo pong bisita ngayon ng Aldo. Dakal pong salamat, Sir Willie. Ano yan pong karakalawara si require? Bakan tapi sabihan tayo masalese ini. Uling bayo Morning. Siyempre po, limitado yung oras. Magpasalamat kami po and we wish you good luck kay ni pong proyekto nga ni Balumi, working with Sir Willie and Ma'am Precious. Alang imposible makapag-produce tapang mas masanting produkto keni kay nga Labuad Kapampangan pauli na ning masanting collaboration na ini. Ako po mama ko magbalik kami po kay katamong programa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. At magbalik po yung kikatamang programang Nanu Pata, kabilis po yung oras, ne? At suta na po kinta uling daki ng kikatamang programang Nanu Pata.
Tingkang pag-greetings kyan, pa-shoutout. Wala O na. bukas naman, Bukas marakala rin kahit. Ngayon pong daki na po nagkikatang programa, paninayon niya po siguro din kaya kayong komento kayong kikatamong question of the week. Basan tano po, oni po yung kikatamong question of the week. Describe me nga asawa mo king kapampangan, lentano mo rin pekibat na rin kikatam talapanalbe. Ana pong Russell Sabino na metong kareng kikatamong top fan, yung po kanong asawa ng Ma'am Russell. Manyang po kakiyaking santing. Pogi na ka pogi ng asawa ng Ma'am Russell. Pogi na tang pogi. Ay ba? Oh, yan. Wala mo. Wala Dita pa kanya mo, dyan ang lumbang na. Pangrunga, wala na sana. Ay na, dyan lumba, Guzman. O yung asawa na kanu. Ako balo, nung imbabaya o ilalaking aman mo na kasi responsable, makatak, ampong, walangi. Kurugo balo, nino ka rin. Pero makanyan, applicable ya po yan. Kaya pong asawang lalaki, ampong babae ne. Jen Lumba, Guzman. O yan nga na pong Kimberly Ann Mangiliman, Verano. Masikan niya boses, wala makipate ang makipate. Kanu yung asawa ng Ma'am Kimberly. Den kapampangan sungiyo balong kapampangan la balada kasi makpate rin kapampangan. Pota magsa. Hoy! Yan ba yan? O ita po magkantata pa bisa kayo. Tara po sabayan tayong kantang ini na siyempre kanya pong amanong si Swanta. Tiktaking kasakitan, king lawem na mayaringan. Ipyak mo ing mata mo, mangisnawang malalam. Hakit mo man, tinkang kapaylawan. Ausan meng lagyo non man tambing kong atyo mamirapan. Lukluk siping mo kalyaldong at kauran. Era kagyong lawan, ayasahan mong tutu abe mo. O yan, kailangan makaramdam tamo talagang kantang King Amanong Siswan. Talagang aliwala datang ding kanta nga rin. Wow, entertaining and makatula at the same time. Jody Bernani. Pero bayo tayo po mayari, gambulan tayo po yung kikatamang Manong Siswan, dagdagan tayo rin amano, akiya kayong gagamitan. Yung kikatamong kapampangan word of the day. Ay, ni Balo Kini. Laypan! O yan. Bal mong marakal kakaki kayong balema kanyan. Ay, Damdaman mo lang oy, ay ne. ngalupihan ah. Miyayaliwala kasing klase rin. Ingaos po karetang kimbali na maragul na mga bilis pong kimot mulay talagang panagalan naming tsinelas bantang pamarugan me paten me. Laypan la po reta ne, laypan la. Ay makariri naman pero po kailangan yung patenden kasi po maistong mekinis kayo atin la pong epekto. Atin lang lason, atin lang kamandag ding Pag lalo laypan. pag atiniyak no siya magulis kay balta nga manuan da nga ita. Basta ingaos po kareta laypan, po alupihan laypan la po. Laypan. Laypan. Oh. Mayari tana. Mayari po yung metong oras sa pamitalamitam. Tamo, abahin nyo kami pong pasibayong bukas at Jody Burr. Op! Oneng bukas po, sabi ko po, magpaalam na ako. Nihala ko po bukas kasi birthday na po ng anak ko. So, Jenna, lupa mo po bukas. May pakilala na ka? Magpaalam na ka? Magpaalam na. Ako po Jody Dizon Mercado. Inke kayong talasuyong ating pusong Makabalen. makabalen.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm